هر قريداي مجاري اميندار حزب الله اللبناني حسن نصر الله إيرو آخفي گوتارك پیشکش کر بحثا هبونه هزین امریکی لروج آوای کرسانه و لسوریه کر هر وها بحثا روشا روجلات فوراته کر بحثا دیالوگات نبرا کردین روج آوای کرسانه حکومتا سوریه ده کر حسن نصر الله چه گوت امریکا رینا ده که پترولا سوری وگره بن کنترولا حکومته دبیجا امریکا تولیهویه لنافچه چید که جبو که دما داگیر کرنا خواه لسر زویه الپترول ین سوری درش بکه دبیجا و ارتشا سوری و هف پیمان خواه روجلات فرات به آسانی رزگار بکن و شر ارتشا سوری لور به ارتشا امریکا رابه و ارتشا سوری لور داره شر گروپین کردان نکه یعنی جوه شر گروپ کردان نکه گوت امریکا ریناده کردین سوری و حکومت سوری لحف بکن حسن نصر الله دبیجا امریکا نکاره سینور عراق و سوری کنترل بکن او جماره وکه خونکه یکو کنترل بکن و گوت او رین نادن گو امریکا سینور دناور عراق و سوری ده بخبن کنترل خواه پیامنیر روداوی لنویورک سینان تنج دمر ده درباره گرتی و مالبات داعشین بیانی ده این کد زندان روز آوای کردستان دانه جبر دفع که سکرتر گشتی نتوین یکبوی استفان دوجاریک پرسکر گلو نرین وان لسر و پرسه چیه و لگوره نتوین یکبوی چاوا او پرسته چاره سر کرن دوجاریک گوت دوی حمو دولت به پرپرسیاری خور رابن ولاتین خواه ین داعش ین کل روز آوای کردستان گرتینه ده کامپان دا دمینن وگرنه ولاتی وان یعنی وگرینه جمع خواه Yeah, thank you. Regarding Syria and ISIS. Pırsamın derbarê Sûriye û Daişê ye. Pirsgirêka terorîstên Daişê yên biyanî ku di girtîgehên Hêzên Sûriya Demokratîk da tên girtin, pirsgirêkek pir mezin û tevlihev e. Tu çi difikrî? Ango netewên yekbûyî ji dewletan daxwaz dike ku bila berpirsyariya xwe nîşan bidin û endamên Daişê werbigirin û li welatên xwe darizandinê bikin. Çareseri çiye li gor netewên yekbûyî? It is important. I think we've said it very clearly. Pirsgirêk gelekî giring e ji ber vê yekê jî me bi awayekî zelal got ku divê ew dewlet berpirsyariya xwe nîşan bidin ji bo welatiyên xwe bi taybetî ji bo malbat jin û zarokên ku li paş demane yên ku li kampên Sûriye û Iraqê dimînin hin dewletan welatiyên xwe wergirtin lê gelekî giring e ku divê hemû dewlet welatiyên xwe werbigirin. But it is important that they all do.